Red Nation i-ID kube ngathi la kumaskandi ko-TikTok, ko-Facebook, emaphejini yibo kumele bebuse, bekhuluma ukuthanda kwabo, bekhuluma ukusutha kwabo. Yibo okuzomele bebe nelungelo lokuthuka abantu abanjengoStomza Chunu, bethuke uKhuzwayo, bethuke oMhlaka-1, bethuke oMbhodobhodo, bethuke uNkuza Emnyama, bethuke noNtombi Zolova, bethuke Imini Yakhuba nabanye. Abantu abayikhulumelayo nje umaskandi bengathuki muntu. Ikhona lento ebanikeza igunya the way aba-acta ngakhona. Ngathi kunento ethize abatshelwa yona ukuthi nina yenzani kanje ngoba the way aba-acta ngakhona na the way bekhuluma ngakhona izinto, kunalento nje yokuba nobubhoklolo phakathi, ukuzenza ongqoshishi lezi, okungathi ibona bodwa abantu la engathi yibo kumele bekhonye bekhulume yonke into abayithandayo. Siyakhumbula ngey'khathi zomyeza, siyakhuluma ngey'khathi zo-Alabaster, siyakhumbula ngey'khathi zobani. Befike lapha bekhulume TikTok, bekhulume yonke into abayithandayo without i-reason, bebhekise kuKhuzani. Leyo nto leyo-ke yabe isidlulela-ke kubantu abanjengoMhlaka-1 ababebuka njengama-target ukuthi bona ba-strong wagoqa bamele uKhuzani, therefore kumele be-target ngandlela thize. Yiyo-ke into eyayimangaza leyo ukuthi yini bona beyicabanga ukuthi bazoba wonkulunkulu wako-TikTok, ukuthi ubani kumele akhulume, ubani kumele angakhulumi. Oyincomela nje umsebenzi kaKhuzani bezomthuka. Mina ayikho into ezothi mayikhulunywa mhlawumbe ngiyithathe serious ngalaba abantu abangale. Mina nje uma uyinja nje uyinja, uma umgodoyi kuphelela lapho. Awekho futhi amasimba esowakhuluma emva kwalokho. Angeke sizwe ngani ukuthi kumele sikhulume sithini ngezinto khunye igcinephi ngoKhuzani ngoba nakho naniyibona thina ngamabhokolo. Mhlawumbe emakini nazalwa angazi, nanidla amasi, nanihambe niyolwa nibuye nizodla amasi kubonisa ukuthi ingqwele yophuthu. So lawo masimba lawo asebenzi. Uma ukhula uqhathwa nidibhisa iy'nkomo seniyaqhathwa bese uyabehlula-ke, bese ubuye uzokhuluma ukusutha kwakho. Angeke siyisebenze leyo nto leyo ngoba lapha ku-TikTok akusikhona emakhaya oyihlo beni le ekhaya omama beni. Akusizi iy'doba zogogo beni lapha enizocabanga ukuthi kumele kukhulume nina nodwa nihlangane nodwa ngoba ningabaka-Red. Wonke umuntu unelungelo lokwenza yonke into ayithandayo lapha ku-TikTok, nokhuluma into ayithandayo ngeqhawe asuke elifisa. Ngeke sizwe ngabantu ababodwa ukuthi kumele kubuswe bona ngoba bona bayakwazi ukuripota ama-account abantu. Ziningi ney'nkulumo ezike zabhekana koMhlaka-1 lapha, noma uMhlaka-1 seyikhulumela nge-content akhuluma ngayo. Engasagxili kakhulu kumaskandi kodwa basamlanda, basayomqhweba, basayomkhulumisa ngoba yini bafuna yonke lento ibe ngawo. Lapha bekuno-live lapha, lesi screenshot ngisithatha lapha koMhlaka-1, bekuno-live la bekukhulunywa khona nangu nomoya kuthiwa uMashoba la angimazi kade bekhuluma. Yiyo nje into abayaziyo, ukusefuna nje khuluma iy'ndaba uzoqhasha amathe, khulunywa iy'ndaba engathi abomama, nabomama abasatholi kanje the way amadoda wakhona akhuluma ngakhona. Ngathi nje baphuza utshwala bokusika ingabe incema, ngabe baphuza utshwala bokufulela noma kwakunento ethize yayakhiwa bebaningi abantu base bephuza lobo tshwala lobo behlangene. Asazi kodwa khona into ekhona engalungile kahle. Banale authority abacanda banayo la ku-TikTok okufuna kuzwiwe ngabo, kuqole bona. Leyo nto leyo ngeke isenzeke, ngihlale ngiyikhuluma. Bafokofisa lapha ama-comment bekhuluma ukunya kwabo. Anginaso isikhathi salo msangano mina, lowo mbhedo loyo mphalazo wenja loyo anginaso isikhathi sawo. Kodwa ngeke singakhuluma into besifuna ukuyikhuluma. Phela abanye kwagoqa la abakhulumayo ngoba bayalincenga, ngithi bancenga ukungena nani ko-live nikhulume laphana, ningene ko-live khona nizosenda ama-gift.
ama-gift laphana benigift. Hayi mina fuseke loo nto leyo, lo msangana ngomsebenzi. Ma uyinja nje uyinja nje kuphela lapho. Hhayi kuzoncana nabantu lapha ngoba nakho kuthiwa bazongena ko-live. Manje-ke hhayi akuhlaswane kahle, akunakuhlasela neza, amasimba nje amasimba. Yiyo nje inkulumo kumele niyazi le. Nani ma-Blue Nation abanye niyalokhu nincetheza la kula bafana laba, yini niyincethezayo nincingeni? Niyazi nihambe niyongena lapha niyoy'ncengela. Hhayi mina angiloleli i-Blue Nation leli, hhayi fusek. Uyancetheza vele, uyoncetheza uyoqabula izinqa zomunye umfana komunye umuzi ekudelela iqhawe lakho. So nje uma kumele kuphila indlela okuphila ngayo, ku-right akuphile ngayo. Hhayi nina nje ama-Blue Nation kuzomele kube yini nanodwa enihloniphayo enaziwayo nahlonipha. Abafana badela ubusuku nemini la bayadelela, bathagetha abantu abasaphotha uKhuzani. Ngisho into kwaza kwaguqa suke ey'thukela ukuthi zenziweni. Kube no-live lapho kukhulunywa noStormz bedelelwe, kudelelwe uKhuzwayo beze bethi abanye mesimdela uV, uKhuzwayo bekhuluma nje ukunya nje benye. Mina vele ngisibona abangani babo ngoba vele nani-ke naphilisana nabo, yingakho beze bekhuluma izinto ngani. Mina akunanja mina engaphilisana nayo mhlawumbe le ngincenga ukuthi emcimbini ngizocela ithikithi. Hhayi lawo masimba la nje, ufuseke. Ma-Blue Nation nina nje qhubekani niyibambe indlela eniyibambile, noma bengakhuluma ngani babe nzima maybe ngesinye isikhathi. Manje sebephele ushadile abasenaplani, sebehambe bey'phosa nje. Lamandla babey'tshela ukuthi banawo, hhayi abanawo. Bangamenzani umhlaba? Yini abangayenzayo? Abangayenza umhlaba ngeke benze lutho, because umhlaba uyiphila impilo yakhe ngendlela ayiphila ngayo, uyiphushela impilo yakhe. Uma ukuthi ukhuluma nge-content yomaskandi uyaqhubeka, uma ukuthi akafuni uzokhuluma le content ayithandayo. Uma ukuthi kunesimo esike savela, isimo umuntu naye njengawo wonke umuntu, akekho umuntu ongabi nama-challenges empilweni. So nje-ke yini pho ey'nkinga lapho? Yiyo nje into eyayingimangazeleyo ngabantu. Yabona abangale ba-personal kakhulu, bahlale bethi kwa-Blue ba-personal. Yibo aba-personal, yibo abaqala iy'ndaba, yibo abaya koMetha, abahlale bowubuza uMetha ukuthi into ukuthi iqiniso yini lento idobeke kanje, yini lento ibe nje. Hlezi be-personal, bosha ngathi ababoni. Yabona nje umuntu ongale, hhayi angazi ngathi uyela esikoleni, ngathi uyafundela, ngathi lapho khona lapho thathwa khona. So asazi-ke bafunda kubaba wabo-ke, ngeke ubenze lutho. Kodwa nje bengikhuluma nganasi i-screenshot nje besenzeka laphana ku-TikTok. Kwakune-live eyayithize idiscuss umhla ka-1, kade basebemzama bekhuluma izinto ey'ningi hhayi bembhedela. Bafowethu ningeke kuba wotamatisi, nani uma uthi khulumani niyalokhu nicasha lapho niy'fihla. Abantu basaphazeka ku-Facebook, yonke indaba bayayidelela, niyalokhu nihlonipha ni-understand. Hhayi leyo nto leyo nje fuseke, ingakho ni-understand umbhede nje umsangana. Phumani nibhukule nibone ukuthi nilwa kanjani empilweni, ningahlali emuva niyothela amachaphazela, niveze imibono yenu. Nani nelungelo ukuthi nikhulume, niveze ukuthi nimthanda kanjani lo mculi nisuke nimthanda. Uma uthi uKhuzani nomculi nimthandayo, niqhubeke nikuveze lokho, ningakhathazeki ndawo. Akukho okuyonenzakalela nxa ukuthi nithanda umsebenzi kaKhuzani. Uma niwuthanda nawuthanda, niqhubeke nje nowuphushe niyose phambili. Ngiyabonga.